Naphutha lobothwa injengu ukuthi benzani umuntu omdala sokumchayile kuthiwa injengu benziwa utshwala obuyiligali lobo nanko kunethela bokusewindi yothiwa injengu no lokuya yikho lokho kunatha yiko wenza umuntu abenje emini yiphi company yakho yiphi anti lapha kuyilikwa hapha ekuthengisayo so kuthi kumbe bakuthenga khona bakuthenga ngoba bamvumela ngayithengisa eminyango ekunathela khona beminyango enze nje umuntu omdala wendikho so ke sezena nomuntu ophambene yibo utshwala bakhola utshwala kwese uqeda abantu nampo lo